I pozdrav drugari, ovdje je Balkanska konjača. Dobro došli danas na novi klip. U današnji klip ću pokazati moj novi Samsung Galaxy A5 2017. Inače, ovaj telefon sam dobila skoro. Ok ljudi, sad ću vam reći ostale stvari oko ovog telefona. Znači, ovaj telefon ima oko 32 GB memorije. Kamera ima oko 16 megapiksela. Ok ljudi, sad je vrijeme da vam pokažem šta ima na Samsungu. Ok ljudi, evo nas na telefonu, kao što vidite ovako to izgleda. Znači prvo što sam dobila jeste Samsung aplikacije, znači to su ove aplikacije, čak imam Galaxy prodavnicu i to, ali moram nešto cool pokazati, znači sada možete zaključati vaš folder, što je super kao što vidite. Evo, znači konačno sad možete, ja ću kliknuti stazi, ovdje piše vaš email, ako zaboravite slučajno password vašeg tog foldera što ste zaključali, tako da to je isto super, konačno su to ubacili, to je baš dobra zaštita. Sada šta je svoj isto kao Google Assistant, ali samo što je Google Assistant bolji. Sada ljudi, da vam pokažem Galaxy prodavnicu, samo trebam da upalim Wi-Fi. Znači pokažem Galaxy prodavnicu, samo trebam da mi se učita, evo ga. Ok, znači ovako izgleda ljudi moji Galaxy prodavnica. Znači ovako imate ovdje gameove, imate top, šta je trenutno sad najpopularnije. Ima dosta raznih stvari, sviđa mi se, malo je ipak bolje od Google Play prodavnice, meni bar, ne znam sad kako vama, ali dobro. I Google Play, ja vidjela sam da je updateova neke stvari, tako da nije ni sad on toliko više loše. Sada ovako. Također dobili smo i Samsung teme, znači sad to ćemo ostaviti na kraju, to je iznenađenje. Dobro, dobila sam također Microsoft aplikacije kao što je PowerPoint, OneNote, Excel, Word, znači, Excel, Word, te programe. Biće mi mnogo lakše, ne moram to sve da radi na kompjuteru preko tih programa, nego sad mogu i preko telefona. Također imam OneDrive, to jest oblak koji mi nudi 15 GB storage. Ok ljudi, kao što vidite, prednja kamera ima oko 16 megapiksela, znači kao što vidite slika je bukvalno čista, lepa i bukvalno nemam stvarno se žalim ni na šta, bukvalno je bolje čak kamera od mog starog telefona. Također imate ovdje da namestite svetlo koliko vam treba, pa također imate ovdje skin toner koliko želite da vam koža svijetli, na video ja to neću sad stavljati. Ok, otprilike mi ćemo staviti ovoliko svetlo kako je i prije bilo, otprilike tu. Da okrenete ovdje imate da izgleda kao pro kamera, znači kao što vidite ovako izgleda kad je pro kamera, imate za VBF, na primjer ovdje stavite svetlo, evo da vam bude ovoliki, znači izaberete koliko hoćete, kako željeno izgleda, vidite kako lepo, kao prava bukvalno pro kamera, pogledajte. Ok, mi ćemo sad to da isključimo, idemo nazad na auto, na staro. Ok ljudi, ovaj filter panorama služi za 360 slike, evo da vam pokažem kako to izgleda, naprimjer, evo ja, znači morate ovako da mrdate kameru gdje vi želite, evo ja ću naprimjer ovdje da već počnem kad sam poširila, evo ga, i eto to je to, i da vidimo kako je ispalo, izvinjavam se, da vidimo kako je samo ispalo, znači ispalo je ovako, vidite, dobro malo mi ovdje greška, vidite malo se tu loše uradilo, tako da eto to vam je za 360 slike, tako da. Food. Također imate da slikate hranu, samo što ne znam gdje bi to mogla, čekate samo tren, evo možemo na smokiju, mislim to je neki slatkiš, ajde, mislim slaniš, kakav slatkiš, evo, vidite kako lepo izgleda kada slikam smoki, evo da vam pokažem kako to izgleda, znači evo ovako, samo tren da mi se učita. Evo ga, slika bukvalno izgleda čisto, lepo, znači pogledajte. Ok ljudi, sad ću vam pokazati ovo iznenađenje što sam htjela da vam pokažem. Ok ljudi, znači ovo su Samsung teme kao što vidite da možete da vidite, mislim da skinete razne teme i to. Berete iz vaše galerije, evo ja sam skinula neke slike, imam neke su iz galerije, vidite kako sam ispala užasno. Dobro, sada izabrat ćemo na primjer, izabrat ćemo ovu sliku sa konjačom. Sada vidite, to samo može na desktopu, na početnoj strani telefona. Namestite gdje želite da bude slika, evo ću namestiti ovako. I sad kliknite ovo motion effect, sad ćete vidjeti što će se desiti, evo sad ću setovati lefer i sad ćete vidjeti ovu čaroli i to je iznenađenje. Zar nije cool ljudi? A uopšte ne uzima puno baterije.
Znači, mnogo mi se sviđa stvarno i cool je mnogo. Ok, ništa drugari, to je bilo to od ovog klipa. Ako ste uživali, ostavite like i nam se sviđa moj telefon, meni je stvarno odličan i ovo će nam biti i nova kamera također. Znači, snimat ću češće s ovim telefonom, snimat ću sa mojom Canon kamerom, tako da ništa drugari, to je bilo to i vidimo se do sljedećeg klipa. Pozdrav!